An maupay nga sumat ni Juan, Kapitulo 1. Dila ang katinikangan amo ang pulong, ngalan pulong amo nga kaupod ha Dios, ngalan pulong amo ang Dios. Hiya ini amuhan katinikangan nga kaupod ha Dios. An nga tanan nga mga butang ginhimo pinaagi niya. Ngan kon waray hiya, waray bisan ano nga butang nga nahimo han ginhimo. Didaha iya ada ang kinabuhi, ngan ang kinabuhi ang kalamragan han mga tao. Ngan ang kalamragan nagsusuga ha kasisidman, ngan ang kasidman waray makasantop hini. Mayroon sa katao ginpakan ni tikang ha Diyos, nga ang ngaran hi Juan. Hiya ini nga kinanhi para maging testigo, hapag pamatuod mahiunon ang kalamragan, base ang nga tanan nga mga tao pinagaiya magtuo. Diri hiya amo ang kalamragan, kundi ginpakanhi pagpamatuod hiton nga kalamragan. Hiya amo ang ungod nga kalamragan, nga nagsusuga han kada tao nga maabot hakalibutan. Hiya adto nga nakanhi hakalibutan, nga nang kalibutan ginhimo pinaagi niya, nga nang kalibutan waray makakilala ha iya. Hiya kinanihan iya kalugaringon, nga niya kalugaringon waray magkarawat ha iya. Kundi sugad han nga tanan nga nagkarawat ha iya, ha ira iginhatag niya hinggahom nga mahimo hira nga mga anak kan Dios, ngadto ha ira nga nagtuo han iya ngaran. Kun hin-o nga iginanak, diri hindugo, diri han kaburuton han unod, diri kanang kaburuton han tawo, kundi kanang Dios. Nganan pulong nahimo nga unod, nga nagukoy habot nga naton, nga nakita naton ang iya himaya, ang himaya nga sugad han bugtong nga anak han amay, nga puno hing grasya ngan kamatuoran. Hiwa nagpamatuod mahiunong ha iya, nga nagsisinggit nga nasering amo inihiya kundi in akon ginsisiring. Hiya nga maabot sunod ha akon in mamauna pa ha akon, kahiya nakada na sano ha akon. Nga naton iya pagkapuno aton na nga tanan nakarawat grasya para han grasya. Kaya aton balao di ginhatag ni Moises, kundi ang grasya ngan kamatuoran kinanhi pinaagi kan Hesus Kristo. Waray patao nga nakakita na ha Dios bisan kakano, adton bugtong nga natawo nga anak nga tikang haduganan amay, iya ang nagpadayag ha iya. Nga naman ni ang pagpamatuod ni Juan, hadto nga ang mga Hudiyo nagpakadtuhin mga kapadian ngan mga Levita tikang ha Jerusalem, ngan pakianan hiya kun hin-o ka man. Ngan hiya nagtugan ngan waray maglirong, kundi nagtugan nga diri ako hi Kristo. Nga nagpakianan hiya iya anuman, ikaw ba hi Elias? Nga niya nagsiring nga diri iti ako. Ikaw ba adto nga propeta? Nga niya nagbaton nga diri. Nga nagsiring hira iya hin-o ka man, nga makapagbaton kami ha ira nga nagpakanhiya amon. Ano man iton imo pagpakilala ha imo kalugaringon. Hiya nagsiring ako ang tingog hinusa nga nagsisinggit dito ha kamingawan. Pagtadong handalan han Ginoo sumala han ginsiring ni propeta Isaías. Nanhira nga nagpakadto ha ira adton mga Parisiyo. Nanhira nagpakyan ha iya nga nagsiring ha iya kay anuman nga nanbabaptismo ka. Kung ikaw diri man ang Kristo, diri hi Elias, diri adto nga propeta. Ewan nagbaton ha ira nga nasiring, nagbabaptismo ako hintubig kundi may ada usa nga maatok daw tikang ha iyo, nga diri niyo nakikilala. Asa iton hiya nga makanhi sunod ha akon nga mamaunasan no ha akon. Kan kanay sintas diri ako takos magbakad. Ini nga mga butang na hinabu habitabara unahan pa Jordan, kundi in Juan nan babaptismo. Han pagkasunod niya adlaw nakita ni Juan Jesus nga tipakada ha iya, nga nagsiring, kita adton karnero han Dios nga nagkukuhan sala han kalibutan. Sa inihiya na akon ginsisiring masunod ha akon in tao nga mamauna pa ha akon, kahiya na hiuna sano pa ha akon. Nandiri ko hiya kilala kundi hiya magpapakilala ha Israel, busa asya nga ako nagbabaptismo hintubig. Nga ni Juan nagpamatuod nga nasiring nakita ko ang espiritu nga nahugdon tikang halangit,
sugad hin sarapati nga nag-ukoy haiya. Ngani ako diri nakilala haiya kundi hiya nga nagsugo akon panbaptismo hin tubig. Hiya ini nga nagsiring akon hababaw niya kun kanay nimo makikita adto ni espiritu nga nahugdon nga nalandong dida haiya. Hiya iton adton magbabaptismo han baraan nga espiritu. Ang ako nakita nga nagmatuod nga ini amo ang anak ang Dios. Naliwat ang pagkasunod nga adlaw kahuman nga hihuan natok daw upod hinduha nga iya mga tinun-an. Ngan samtang nagtitinanaw hiya kan Hesus nga naglalakat, nagsiring hiya kitaa an karnero han Dios. Kanang duha nga tinun-an nakabati han iya pagyakan nga nagsunod hira kan Hesus. Nga paglingi ni Hesus nga nakita hira nga nagsusunod ha iya, nga nagsiring haira ano niyo ginbibiling. Nagsiring haiya, Rabi, buot sidngon ang kahulugan magtrutdo. Hain ka naguukoy. Hiya nagsiring haira pakadingan kita. Hira kinadto nga nakita kundi hiya naguukoy. Ngan inupod haiya hadtong adlaw kay hadto maikanapulo na ang kaorason. Usahan duha nga nakabati kan Juan nga nagyakan nga nagsinunod haiya hi Andres bugto ni Simon Pedro. Siyahan nga iya nakikita na niya bugto nga hi Simon. Nga nagsiring nga iya na hiagian namon ang Mesiyas, nga buot sidngon ang kahulugan ang Kristo. Ngan iya gindarahiya kan Hesus. Ngan Hesus ang pagkita hiya nagsiring ikaw hi Simon nga anak ni Jonas. Ikaw pagtatawagon nga Sipas. Ako diin ang kahulugan usa nga bato. Haton adlaw nga sinunod ni Hesus ti pakadtuon ta Galilea. Nga nahiagian hi Pilipi nga nagsiring haiya nga sunod ha akon. Yan hi Pilipi in taga Betsaida adton bungto ni Andres ngan kan Pedro. Hi Pilipi nahiagian hi Nathanael nga nagsiring haiya amo nahikitaan niya. Nga ginsisiring ni Moises didton balaod. Ngan hadton mga propeta nga ginsurat hi Hesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose. Ngan hi Nathanael nagsiring haiya may adab amo upay nga butang at tinikang ha Nazaret. Pilipi nagsiring haiya pakadi ngan kita. Hesus nakita natin nga nadaron haiya nga nagsiring haiya kitain ungod nga Israelita nga waray limbong. Hinatin na nagbaton haiya kakano pa ako nakilala. Hesus nagbato nga nagsiring haiya san o katawagon ni Pilipi. Anak at tukahan ilarom han puno han igos. Kinita ko ikaw. Hinatela nagbato ang nagsiring haiya, Rabi, ikaw ang anak kan Diyos. Ikaw ang hari han Israel. Hesus nagbato ang nagsiring haiya tungod kay nagsiring ako haimo. Nakita ko ikaw ha ilarom han puno han igos. Natuo ka na. Ikaw makakakita pa hin mamadagko pa nga mga butang nga labaw pa ini. Nganiya nagsiring haiya matuod ako nasiring haimo. Tikang yana makakakita ka han kalangita nga naabre. Nga ang mga kaanghilan han Diyos nga natugdon, nga nahugdon, nga da, han anak, han tao. Juan, Kapitulo 1.